Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen arju ponta National Rural Livelihood Mission matithi hekpen NRLM alongside Choklem Dunbom Vidya Singh Inti alangli office asai hem achabi pipa jersey chepadi teka West Karbi Anglong Arlo Chinthong Block asai hem adong National Rural Livelihood Mission matithi hekpen NRLM asai hem along kedam tang penang an aningkan pen sai Choklem Dunbom Vidya Singh Inti alangli aphan bangso along claim long lelo mati alang lilar kaprega phamsi bangso asai kepa claim je aphan nang pa join thu et lopu ajok alang li sai hem achabi pipa jer tekang no lapen bangso ahut man kedo Karbi apohu pen office staff atum aphan tami man peng chipi tekang si chepadi tekang Nili Ladak Chinthong Block Office along Kidodun 2003 aningkan pen non ini 2024 aningkanan lo amat si halasu hut niliphan nang ke hang cheng ke rolan inti katha alang li nang pula nang ke seleb li u nang thek long akan nang li Ladak nilitum long han an kitun nilitum field ti dam ko nilitum kerang der klui ti amat si nang cerap don tha masih nili claim den bom pi ri ke chok pen kedang lok chok mi chok nu tan nili chok lap la nili than tharak de lo nasi la hai hui ke chok pen la an ka cepat duk dun pen sar tun pemisen kuang thek nang ke thek long pen nili phan ernalan nan apua department anat nang di pen lo la tum la suapu sabang ke kunani konsil andal puta kali kunani state andal puta kali dak sar tum nang kang hon pensi la suwa atangka dak pensi pun nang finance pon ke chom te cham son si claim den bom lo la pen api NG mereka long ta aprang do dinang mat darmaha aku ka cemalai li ong mat si fiscal leader mat ya sot ke amat fiscal leader jone sen NG mereka long ta do ne dat simili ang bong lo misri kan ta claim la non ta li ke claim dinang hu la konsil agari ka pisang sang adim la ninggal ke ni si buile non nang ditum lang dam ta thek long ji hala suhut Napoleon kathal ta Ladak ali ka bulai kontraktor la Napoleon kathara long nili taniwar ka chubui din jula posonta claim din la amara phi paradesar bang dak wang lo nili phan nang chihumri lo paradesar bang nang li block long la prang ke do tang bang phu nang do nang ji pu paradesar nang hang pen nili dak nang che claim din thula MGM regalong claim pen sia phi en department klang kan non long si nili phan nang yes pon la chiklu yan ador mahala suhut kilang men chengke surisi MGM rega pen badet hal pu ke claim cheng ador mahala sudor mah ke long poisa surisi pen aphinang bap nang ji pu pharu krehini nang pilo pharu krehini pen pharu kre thom pen non rong hangsar ke wang hut ana bang ke nili phan surihini ador mahan ke nang pilo chiklu yan pen lasi chiklu yan surihini ador mahalong Ladak song claim rapet dak arong kaprek nili pon dak nili tum rong siang bong kacelang e ke doko ka joini complain letter MSC fan parap lo MSC bang direct video fan nang parap lo masih video bang sang kuri pen nili fan do dunong lilu wale tanong pele rok lo masih nili do dunong lilu pon tan nili kachi jok donan ya thesa bi nili long se do fesa sabi ke pen fesa sabi jong si nili jumami pon tan mukumane adak ke jok pen pini inghudet ku pini ingbu chok polente la si sabi do ke punili phana koi nang pidaji ko jone si pidi bangken sar tum I content sar tum phana pen hala BPM sar tum han neli office sabi ka chehodai la nangli lara jam long demun kumalo nili lar ke long bang ke dak nili tum rong si thak rina bepi ko halangli pen lason tak thaka ke saprang ta phulo lason hala sotal la tarong si munit sat hala sohora bang ke mahat pubom paradesar hala bang san kuri dun de ala complain letter long seta joining letter long mang alang san kuri dun amasi nang jon no cheklo yam ni madar ma pi da hasut la non NLE sa ke yam lang forwarding ta la si nang ke ton hasut seta son thak sin non hala son thot sin nang dong lo seta non bang ke la non video bang san kuri dun la masi thang ta un elu content sar ma ami thani je mata thanga gom chelong nen de api ko stop pen chingwai puja ta pula chingwai la jar lo masi un yang deng si do kok lo la se nang ke thana bang su ador mahal ke thi okali tuna seta jiji jajad ador mahajang se hatsingrong phar than labji punen ta lake Karbi ka ching honang theka bipin ne kusni hatsingrong phar han jong ne tu
Paipaini Paingora Hiniarni Government Model College Deitor Along Professor Atumpen Government Model College Deitor Alongta Angtan Pen Loke Charlie G Avarsai Longpon Polapen Labangso Avarsai Lake Krishnakanta Hondiko State Open University Alongsi Avarsai Longponji Lapenan Parta Admission Ko Sonsi Ke Endunji Mapu Aputhak Perangke Amai Ingnipon Bangso Perangke Amai Long Professor Atumpen Ke Thanponke Komatni Lo Charlie Abang Phu Bang Pijongsi Tangka Kadure Pen Kapre College Lapen University along BA MA ke Charlie G Aphan admission long dun de det pulote Krishna Kanta Hondikoi State Open University along admission ke endunji mate amen kache thabdunji aphan avar sai longji Bangso Open University along admission ke endun nangji lake offline kali online pensi longji Lapen komatnya bang phubang phijong si admission endunji pulote website along dampen longpu sonsi komatne jong si online claim the pulote government model college deitor along banglote nilitum nang claim piat po athe Krishnakanta Hondiko State Open University lada government model college deitor along amatsi ingpuponi online pen amen kache thabdunji ki jurji arni laki pai ni phai thongkep arni an henlo puta pherangke mai long pen professor atom pen than pachinipo Kardom nang pajiriklo kadok we phanta government model college jai thora hinpen isi mesen abirta alam bangla puheniklo je non government model college dai thora longta angtang pen loke charli ji our side do poniklo pen ke laso amena bangke ke hendik open university lake ilitum assam state pen isi open university mate angtang pen ke charli ji isi our side kipiglo pen ke non penangan atum ke Charlie papling une det pen ajok metric pass det pen ke Charlie ton ko mate kumane jong si dihin ka dure hin pen ke Charlie papling une det pen MA Charlie dun une det mate BA Charlie dun une det kadok we phanta isi avar sa chemical apulo arnivang class regular attend pon inang ne ladak distance education pen mate angtang ke Charlie pen si la sovar sa long ponik po pen e kumane jong si aning hang kote Nilituma College long anang humrik no dak Nilituma College long matsi keke hendik Open University ingpu poniklo lasi kosonsi laso ke Charlie ji awar sa ke nuniji phanke la puheniklo online pen sia procedure do la pen online a website long jong sinalitum la dak apply lo te long ponikpo pen puthot nanglitum jong si online ke apply asap so kasik sak do kokson pute Nilitum College long an bangra nang humrik tame kardong last date 30th lasi online pen laso ke apply last date abang mate kijutsi arni bangke 30 August mate thongkep pai laso arni bang last date lo laso open laso po edit det hade keke hendik distance open education along pen avar sai long ponik po kardom thank you kardom মোৰ কলিগ বাৰিখেল একটে কৈছে অলৰেডি যে কে হেণ্ডিক ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি কি হয় আৰু ইয়াত কোন কি ডিগ্ৰী আছে কেনেদৰে পঢ়িব পাৰে মই জাষ্ট এডমিশ্যন প্ৰচেছটোৰ বিষয়ে কওঁ আমাৰ ইয়াত কে হেণ্ডিক ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন নহয় এইটো অনলাইন মোড হয় অনলাইন মোডতে আপোনালোকে ল'ব পাৰে থ্ৰু এনি ইণ্টাৰনেট কেফে চেণ্টাৰ বা আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ থ্ৰু দিও এইটো অনলাইন এডমিশ্যন কৰিব পাৰে বা আমাৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰলৈ আহিলেও আমি আপোনালোকক অনলাইন এডমিশ্যনটো কৰাই দিম ইয়াৰ বাবে জাষ্ট ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ যদি বি এৰ কাৰণে 12 পাছ ডকুমেণ্টছ লাগে আধাৰ কাৰ্ড লাগে আৰু যদি আপোনাৰ এম এ পঢ়িবলৈ হয় দেন এম এৰ কাৰণে বি এ পাছ চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বিট আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড হ'লে হৈ যায় আৰু ইয়াত যিটো বি এ এম এ ডিগ্ৰী দি আছে কে হেণ্ডিক ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিত দিছ ইজ টোটেলি আণ্ডাৰ যিটো NEP 2020 এই ফ্ৰেমৱৰ্কতে এই ডিগ্ৰী দিয়া হয় কে হেণ্ডিক ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত তো গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে যিসকল ব্যক্তিয়ে ৰেগুলাৰ মোডত হায়াৰ এডুকেশ্যন বা বি এ বা এম এ হায়াৰ এডুকেশ্যন তথা বি এ বা এম এ ডিগ্ৰী লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিলে বা কিবা বিভিন্ন কাৰণত প্ৰব্লেম হ'ল তেওঁলোকে বি এ বা এম এ ডিগ্ৰী কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে এই ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে বি এ এম এ ডিগ্ৰী কৰিব পাৰে তাৰ বাবে কোনো গেপ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে আহক আমাৰ ইয়ালৈ আমি আপোনালোকক অনলাইন এডমিশ্যন লোৱাত সহায় কৰিম ধন্যবাদ এডমিশ্যনৰ বিষয়ে যদি আৰু বিভিন্ন আৰু তথ্য যদি জানিবলগীয়া থাকে তেন্তে আপোনালোকে কে হেণ্ডিক ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি
বুলি গুগলত চাৰ্চ কৰক তাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট লিংক আপুনি সেইটোত ক্লিক কৰিলেই ডিটেইলছ পাব নহ'লে আপোনালোকে আমাৰ কলেজৰ ৱেবছাইট গভৰ্ণমেণ্ট মডেল কলেজ ডেটৰ ৱেবছাইটত আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰক তাত আমাৰ মোৰ কোৰ্ডিনেটৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ আছে সেই কণ্টেক্ট নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰক আমি আপোনাক সমূহ তথ্য যি আপোনালোকৰ কুৱেৰি থাকে সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক অৱগত কৰাম ধন্যবাদ Kedam tang epia chalsia song pen mas rally kedeng pon ahu jai kathar pen inoda pherangke klembang phu pen lam kache pho pon aputhak pherangke amai pen epia chalsi yud wing atum pen lamwoi ki pipon di phua long kedam tang pai pai ni phai inquiry ni epia chalsia song pen mas rally pedo pon si armu chejeng pondo la pen aphi disia phan pin pura lo pipa jer pon edaphi disia sai hem atheng no along jai kathar pen kachipang no ahu inut pherangke klembang phu jai kathar aphan ason karju pedo ponlo aphi thu jai kathar pen inut pherangke angbong lam je phodut dolo lasi labang so puthak pai pai ni phaing kora hini arni epia chalsi yud wing atum pen lamwoi piponlo lamboya long kaning je pon ke inut pherangke klembang phu jai kathar aphan media aron penle halabang sahut karjupon kali pusi pherangke amai long lam the je baklang pon lasi epia chalsi yud wing atum pen lamwoi ki pipon alam thele angton pen arjuponik sina si media akorte tumhana kero pilot na tum aphan ke chopa ting pen tum office asai manona pale tekapot niltum pini nang tum aphan adjustment nang kahang nang kokat lalo nilitum kidam tangarni tarik ingkoy nilitum otorma state aputhak lapen 125th constitution amendment bill aputhak lapen ke TGR rejar aputhak asna thaksi pinan isu dan jok nilitum government funding kan samsi pen nilitum peaceful rally dolo hal bang so rally nilitum bang bom pen dak disia sai hemalong nilitum palelo la pen nilitum mamai phuben danglok na nilitum songja po tum aman kido DC along anchi tong damsi nilitum akimang alam memorandum dang dak idam lo la memorandum pidet ma phi kewang unuhut DC sai hem componer lo rangke tum nilitum ka jestong aputhak ar judun lo halabang so kar ju unuhut ina an alam the nilitum akimang ason an than peklar lo kar ju pen ate sitame inut a reporter abang alangli hangke kadu wala chini holo sar im tiso alangli nilitum amai phu phan lam the kar judun ahut nilitum a president pen klar dak alam alangli fan lam boy det afisita pe klar dak afisita alangli ke kali sar losomsi alangli bangke alam nungjedun lo nilitum lang pimelo kosomsi hala suhut sar im tisto aki hayafan nilidom me phuben bongo sena pu ki pulong top ma labang so alam nilitum ke cheng ke jodalang li lam the isi nilitum lang lol ben rita apena arju pe mekalo alang li hala suhut kar judum inut media hoi ason pele alang li kar judum kale ta ason nilitum thekam long media to me se ethics to hala so ethics of tengle alang li question by kar judum kali halda alang li statement ki pison sindun thekam long ben debate kivanji la sonang deng salang li bangke lamang ning jedun rong lo athima alang li arjulo jaya thara ki haya phan nangli tum aprang ke sik sidul pangtang nangji sik sidul siki ha put stami nona bangke nang tum aisu chilar plot amat autonomous state hang rong pusi nili tum party aphan akoi nang pido sida lake pini Karbi Anglong Arab dima hasawara chini nilitum a party pen hakki cheng pen non anta nilitum aisu chilarle alangli bang nilitum aisu chilar plot pu la bang so akoi ni ki pia bangke la ke nilitum chichak dingun e
lapen nilitum alangli la puson alam keningi penapot rap han pemang hujia birta ki ponji ba ki manglong ke nilitum lake alangli phan la puson asai bang ke pe klem long de pa paning je long de pela son sun jong si ai suchelar plot pu alam ning je ver do polong te alangli tal ka dai tanji pusi nilitum nang tum channel hoi pen pachini pon nilitum kadu kawe am media phan len nilitum ki pugali nong ke nili media po amen pelen ni dalang phan ki nilitum lamboy ki pigali ba ka pachini le pukali enul asar im ti so alang li essay enul alang li enul karbi pu amen ben sini dalang le pan chunri lo nangli nilitum episode sia ki manga lamba chini pa me pen la puson aisu chelar plot pu nang ki ku bangke nilitum tam mang hu haklo pinang tum langdam tami MSc election hut MLA election hut la pen non nilitum MP election hut ans tami nilitum manifesto lang ikno a manifesto long masi autonomous state ke laga aprang si bilu number 1 ang sa autonomous state ke longbek nang hi pusi pe longbek gi pusi nilitum ke alam ata do la pen non nilitum suntuk bandak la office of bear hola walong tami nilitum kitab do hemprek alam sin tum dar ke tok akapeng tum tok tenang tum langdam tami tangte nilitum a manifesto long tang do era phisita alang li nilitum isu chelar plot puke kumat lo nang li phanang toy kumat sila bang solam nang kaping khat lo hala bang nilitum ka dugang ting lo lang li phan la ben jai ka tharang li bang pulo nilitum aprang banta autonomous state ta hang bom lo la ben non akola paragraph 2 sub paragraph 7 ating pen council long election kapedo la pendak preparation of voter list lahai ka du kawe aron selam nang ji pula bang so ai sun da pin hani da arni an tanil tum or thip la alang li phan memorandum malu da peklang lo pur hi pilo sida alang li kroi dun de da ko piat helo lage lasi na pusono bangke nang li claim de da somte bahalo suta ar ju dun de da somte la puson nang li ki thak alam ben nang boy de finally mithang kachini ben kachini ateng le do somte la puson nang li phan bongo sena puta nang ku jok wajah polo la pentu angkon ni litum isi ningduk kecebaklang abang ke lahalo litum ningduk lo athema atumi district press club la pen da dibu press club atum budi nilitum mai phu phan alang litum abang lason media phan nang kang checkpi la ko support alang tum ning duk lo la pen jai ka thara ki hai phan la puson claim bom lo te ni tum alang li phan ke ni tum media hoi pen ke boycott de jil hai ta ka ning ge du lasi alang tum bang so alam ning jelo alang tum media aphan la puson ni tum asar jai ka thara puson bongo sena pu ki pudam athe ko pima puson jela puson incident nge plan det ma hala alang tum la ta lang pamika sonte messenger sitame alang litum ta ningduk cipak lang lo ke thang media phansi la puson alam nang ro klok pena potsi viral lo kadu chini lo da salang litum ta sorry im tiso ki hai alang litum hang kachunuria ting salang ta la bang so press meeting lo nitu party phan present anang pulo lake alang ta lake isi asailo posting litum ta chini dun lo la bang tum an alang litum ki pudun o ya thaya be sitame alang litum phanri tum kachungri kang tunga bang kala lo ba itum lam thege paklang tum bang la lo kidam tang arni media phan juno dak alam pen kipu mane lake underground atum pen se a tv lo panta inili tum thekdam long bjp lo songjap bo tum ala amen ko san ha kang bura killing ke hai MSc di em bodi alang li jokta la puson juno dak media phan kang check do lo la pen so khaksi prek jama media phan pena unbgp lo songjap bodun kan check pasodak do sita hala suhud abatai la puson incident plan era phi sita ala litum kitam tangani hureson niltuma amekhu phan ala litum ajoine son press meet ki phal ben ka chingwai ku alam niltum thekdam nong le laso pena posi ahin pen niltum actually ala litum han lamboi dun delu lo sita ma ahin pen niltum arara tum Karbi Anglong is best Karbi Anglong aran marat tum kun bang nang ko pigalo nang itong labang so putak lam thi si ke alang tung han lam boy dum de nang ibon tu amasi ang kun dum chingwa thelo ton dang te rat si ke thelang tu mot ne tum mathasi pini labang so press mi dong ke han lasi alang tung bang la puson one sided abang ke claim ke data somte pusin ni tum nang chunuri